Muri no minsi telefone zigezweho zirahenze ku buryo hani zishobora kugeza muri miliyoni 3. Uyu munsi ngiye kubwira telefone 5 wagura zidahenze cyane muri uyu mwaka. Izi n'ubundi ni telefone zagiye zisohoka mu myaka yashize cyangwa se mu myaka mikeya ishize nk'umwaka umwe cyangwa se 2. So reka duhere ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga Motorola Moto G Stylus 5G. Iyi ni telefone yasohotse mu mwaka wa 2025. Iyi telefone ikoresha processor ya Snapdragon 6 generation ya gatatu, ifite kamera ya megapixel 50, selfie ya megapixel 32, battery ya miliampere 5000 ndetse na storage ifite giga 128 RAM 8 ndetse na giga 256 igakoresha RAM y'8. Iyi telefone ushobora kuyibona munsi y'300. Ku mwanya wa 4 turahasanga OnePlus Nord N33 5G. Iyi telefone ikaba ikoresha processor ya Snapdragon 695 5G, ikaba ifite kamera ya megapixel 108 y'inyuma ndetse na selfie yayo ya megapixel 16. Ikoresha battery ya miliampere 5000 biha ubushobozi bwo kumara umunsi wose ikora idakeneye kongera gucharginga. Ifite storage ya giga 128 kuri RAM yayo ya giga 8. Iyi nayo ushobora kuyibona munsi y'300 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa 3 hari Samsung Galaxy A25 5G, ikaba ikoresha processor ya Exynos 1280, ikagira kamera ya megapixel 50 y'inyuma ndetse na selfie ya megapixel 16, battery ya miliampere 5000 ndetse storage zayo akaba giga 128 kuri RAM enye, giga 128 kuri RAM 6, giga 256 kuri RAM ya giga 6 ndetse na giga 256 kuri RAM ya giga 8. Iyi telefone nayo ukaba wayibona munsi y'250. Ku mwanya wa 2 hari Google Pixel 8a. Iyi telefone yasohotse mu mwaka wa 2024, ikoresha processor ya Google Tensor G3, kamera yayo ya megapixel 64 y'inyuma ndetse na selfie ya megapixel 16. Ifite battery ya miliampere 4492 ndetse na storage yayo ya giga 128 kuri RAM ya giga 8, giga 256 kuri RAM ya giga 8. Iyi akaba ariyo iri ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 rero hari agatelefone gasa nkaho katigeze gakundwa, ako ni iPhone 16e. Aka gatelefone nako kasohotse mu mwaka wa 2024, gasohokana na iPhone 16 series. Aka gatelefone gakoresha processor ya Apple A18, kakagira kamera ya megapixel 48 y'inyuma ndetse na selfie ya megapixel 12. Gafite battery ya miliampere 4500 ndetse na storage ya giga 128 256 ndetse na 512 zose zikoresha RAM ya giga 8. Ese wowe urabona ari ihe wagura? Tubwire hasi muri comment. Wakoze kubana nanjye, komeza ugira ibihe byiza kandi wibuke gukora follow kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi muri byinshi bigiye bitandukanye.